Pemirsa kewentenan kalih talian bayi ring Kabupaten Buleleng sampun ngawit nerima vaksin hesakvalen. Inggih punika program imunisasi pinih anyar sani kemedalang oleh Dinas Kesehatan Buleleng. Vaksin puniki ngicen penyayup saking 6 penyakit menular. Inggih punika difteri, pertusis, tetanus hepatitis B, Haemophilus influenza tipe B, HIP, miwah polio. Provinsi Bali dados silih tunggil saking ketiga wilayah percontohan nasional sareng daerah istimewa Yogyakarta DIY miwah Nusa Tenggara Barat NTB sani ngawit ngelimbakang vaksin Inucap ring bulan Oktober. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Dr. Gede Nyoman Subawa Mawasang program Inucap dados penyawis pekeng kramo indik ake nyane suntikan sani ake keterima anake alit dan yang wadarang vaksin hexavalen kerincikan anggen ngentosin jadwal imunisasi dasar antuk yu sekali 3 miwah 4 bulan mangde anake alit sayan becik kesayubin. Manut Subawa ngirangin suntikan taler sidenes trauma majeng anak alit tios punike nincapang perilaksana yayarene antuk memputang pemargin imunisasi dasar lengkap utawi IDL. Tios mawiguna majeng anak alit miwah keluarga, tenaga kesehatan, taler sayan efisiensi, mawinan penglimbakang vaksin Inucap sayan efektif. Ring Buleleng, vaksin kelimbakang majeng bayi, sani meyu sekali bulan, kantos kali bulan sielikur lainnya. Turkaptiang sida nyokong pemargin antuk mangge anceng langkungan siada 5%, sepisanan nambakin potensi kejadian luar biasa KLB, sangkani nanam pinyungkan sani ngelalahin. Ya Sri Yuli, Bali TV.